Tehni por nagaling yung nga kamu local MLA naga 6 clear constituency kerpa IP pai ba kinong chonchong yung gani ka thanyo I bos nyo ba bi ya corporate lani kre lang wo sarkar ni ba jing tumu yung sarkar kan ni wo wan ra ita gi jing da na banta yung I ki pai ba kam tam you like you chimjing e ni ba mu tip hakikat tu kan ni sngi ku dang wan ke you jian ni banta yung I te kamu haki por ki boda dep cheden yoi wa ki pai ba woro he por wadang stang ni corona man phi ki wa alert panic lut pi woro lani phi ya kloi phi kra lang mo sarkar tamande yo vaccine ko phlan le yo nga wa bon ki bru ki bom benu chim lani inject you new vaccine wada pangkre ne le yo sarkar india but he jui por le kajing kwa pun snyau yu phi ki pai ba wa mto wa yu chim stingi yagni ka kam ni ba mantu mandayo iyo ni vaccine idang emkam hi u protect yeladi ni ba nga yeladi mandadib inject boyanga mido atak tangwa yiuman kamu career lani nongra yo ni kujut jimpang tini te daw emkam u denyi ki mas lani hawalai hinunu public place wa khnang one light u spread check vitawan tehjui por le igi perlo ki bomyo e ko vaccine ki bom betok ko por ki yongki kerpare phi wo sang thu le ne ya kre lang bi chiru develop phi ki protocol ki wada pha na le yu health department khna wa I dewe kre lang chiru khna light yu yo byang suggestion ki ni lockdown le di jawo ke case rise ko bom ji de control tamban se ko lockdown da one dingo re le di kre chiru they were take care yeladi they were denye ki mask lani ki am kami ka social distancing dangkan ni wat hi you like na kate ka lockdown ni ba you de em ko lockdown kanu kta wa yi ki pai ba ki nong chang chnong hang ni ka state ki yong I khamtam ki pli ki wadu ka jing ka code ka yo ka code duna ba but he chu for ki khana school ki bo to pun dip ki exams le changing ai the nete daw de kre lang chiru kini woro yi yu kiar ladi I him ki prevention dang kan ni wat hi the chwaw jia kanu jing jia ko wa cherke karpa de woro sa bhai kre lang wo government ni bhai I ki local mele de tha le ni de pun sang thu de government wo ong go pun sniao chiki local constituency ki yong phi khna wo pai ba yo man ki jing kre lang ko chiru wo government nale yong state government evaluate le ni chimkhia I to ko wi kijing im le man ko corridor hadu kate nei te dam kwa udu ye ko wi le kijing im to doi ni ten karpa de phi ko le chi pon ki blok ki am kinoi chong chno yong ko mi khale yang I wo kre lang phi ko le chi ha jang